Nabo labalandeli abaloku besinyanyisa kancane kancane bayasinyanyisa nje bafuna ukukhuzwa. Yazi ngakungcono kube lo muntu lento yakhe ayenzayo ukujabula ukuthi ikole eZimbabwe. Ngakungcono kuyenze efake elinye ijezi. Manje ufake ijezi le-Chiefs, i-team enkulu, usibukanisa nabantu. Akunabantu abaloku kancane kancane bayasinyanyisa. Last week besibhizi sikhuza abanye bebelokhu bebhizi behlokoloza uMngezana bethi uMngezana wenzeni ngoba naku befuna kungena abadlali be-Pirate lapha. Manje sesikhuza abanye-ke manje abalandeli be-Chiefs ne-Pirate kunala madlanzana abo nje anyanyisa alokhu esinyanyisa kancane kancane bayasinyanyisa nje balokhu besinyanyisa nje kancane kancane. Sibhizi neBafana bona babhizi ne-Pirate ne-Chiefs. Angazi la ma-team noma athwala ngani noma yini nihlezi niduma wona nje kanti sibuka iBafana nibhizi nibuka abadlali benu nina laphana. Nabo labalandeli alokhu besinyanyisa nje kancane kancane bayasinyanyisa. Yini nje edinga ukuthi uze uyilungise ukuze usupport South Africa i-team yakho lapha nabadlali be-Pirate nje just bebebawu-3. Yini esingaku-celebrate-isa ukuthi ikore eZimbabwe? Abadlali be-Pirate bebebawu-3 egrawundini. Manje yini lesingakukhulumisa ukuthi ukore eZimbabwe uzujabule engathi laphana bekudlala i-Pirate yonke ekubeni abadlali nje laphana bekuyi-squad. Coach usisethe ngendlela efanele i-squad wakhipha abadlali wafaka abadlali aba-right. Yini nje-ke esiyenza ukuthi umuntu engaze support iZimbabwe lapho? Yini esisinda kangaka lapho engathi sekufakwa abadlali abawu-10 be-Pirate? Ngapha abanye bacwasana noNgezana, abanye bajabulela ukuthi uMbokazi uwile. Niyanyanyisa nje nibanga isicefe. Lindani ama-team enu lawa agcina ukuthatha iligi ngo-2012 enye yagcina 2015. Alindeni azobuya-ke January nizobe seniyasibanga-ke isicefe. Nizona umqondo wale kumaskandi oqhawe lami nizoba oqhawe lami la ebholeni. Niyasinyanyisa lelo dlanzana nje labalandeli elenza lo msangano niyasinyanyisa. Before nenze lo msangano anokhumula phela iy'kibha ze-Chiefs ne-Pirate bese-ke niyathuka-ke nithuke-ke. Hawu nihlambalaza nama-team ethu nje lokhu nifana ney'kibha ze-Chiefs ne-Pirate niyasihlambalaza. Hawu.